Ebi byagamba David Kawesi ori Investment Manager Financial Services Development omushomo gwa Green Finance Fund ogwaba kutebekanisa Agricultural Business Initiative abakwatanisa na Uganda Institute of Banking and Financial Services Dream Hotel Omulimbara. David Kawesi yashobora ko omushomo ogu gugendere kushomesa abebembezi babikoguze okuba kubasa gukora amagoba kandi bari kurinda eby'obuhangwa. Babadde nnyo baliteeka nnyo magoba fenna naawe fenna abali wano lwe twogera ku bizinesi yaffe ekola tutera nnyo okukulembeza ezza kyenkana ki omuzungu n'akiyita return on investment ne katwagala okulaba environmental impact titukoze tutya byonna bye tukola era omusomo gw'ero omulungi nnyo nti abasomesa bakitandikiza ku mbeera y'omuntu nga gwe nga gwe bw'oba okulembeza obulamu bwo olabye otya nti ensi eno gyekera abazzukulu. David Kawesi nagira ngu abebembezi bashemereire kwegyesa abakozi baabo era abakozi bakegyesa ba customers okuba kubasa kukora amagoba obwe batasiisira eby'obuhangwa. Tukubirize abantu era twagala abakulembeze bwe baddayo basomese abakozi basomese ba customer so that ensonga etukwatako ffenna. Sega wa Henry omwaba nashomesa yashobora ko abebembezi baza sako bine kumanya okwempinda hinduka y'obwire ebasa kuteganisa emishuburo y'abantu nahabwe ekyo bine kurebuka ngu abantu batakabahuzire sente za business ziri z'okushisha eby'obuhangwa. Bw'otutunira butonde ojja kwesanga kuba tutuli traininga oba mu kusomesa SACCOs tuli mu traininga microfinance institutions naye ku mulundi guno tuli mu traininga abazikulembera oba ba board members ne ba exco eyo tiimu eri waggulu. Eba Paul Kahiji nagira ngu nekyamaani okurinda obuhangwa ahabwokuba batarinzire eby'obuhangwa ba customer tebakuza kugumaho ahabw'okushisha eby'obuhangwa. Twarebere kugira ngu ebikwatende eby'obuhangwa twaba tutabikumire nkiba nkimanyisa ngu na projects ninga programs zitukuba tukora nka sako zikwija okuba ojja kureba emyegemure netwara emisiri y'aba members ojja kureba byoma so nitwe nk'abasako ningira ngu ni kikuru kureba ngu ronze zituhereza zagera kakwate nano kume by'obuhangwa. Reverend Canon Kanchiruho nagira ngu abantu babasa kutunguka oba bakurinda eby'obuhangwa batunja amagoba konka business nk'okutemiti okwosya amakara zishemeye kuba nizihorwa sente. Omuntu tiyatwara sente zokuza kushisha obuhangwa kandi kwarabe na za kubyara emiti yagirebera ekyo kureberaho nka Muhammad Financial Services waruga koga orukuzitenderaho tukabyaraho emiti kandi tuza kongera kubyara emiti mingi. Omushomo ogu gwayetibwa omuzabiiko oguze nyingi. Ndweri vya Kamsime Abwatari West Omulimbara.